دەباش تەماشەوان هێژە ئێریشەن دەوڵەتە ترک قڕکەر لەسەر باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریا تەواهی کوردستانی دەوام دکە ئێریشەن قڕکردنێ هەریداوی حیشتی مهێدا tam rojekî beriya salvegera 25 ya komplo navnetewî li jî rêber apo dest pê kirî li ser navendekî perwade ya asayişê hêzên tekuşîna dijî madeyên hişbir pêk hat di encamê da 29 endam şehîd ket û 28 jî birîndar bû. Îro jî bi hezaran xelkê Bakur Rojhilatê Sûriye şehîdên xwe oxir kirin. Ev êrişên ku pêk tên heya roja îro jî dewam dikin li tevahî Kurdistanê girêdana wan bi komployê navnetewî çi ye? Di çi çarçoveyê û konseptê pêk tên? Helwesta gel ya li hemberê vê êrişa çawa tê nirxandin di çi asê de ye? Bazarên ku hêştinî hêzên navnetewî bi taybet koalisyona navnetewî û Rusya û helwesta Ewropa jî bazarê ku tê kirin rêl pêşiya êrişên qirkirinê dewleta Tirk faşîst vedikin çi ne? Hikûmeta Şamê di vî demê de çi dike? Çima bêdeng e? Helwesta hikûmeta Şamê tê çiwateyê. Hikûmeta Şamê li hember êrişên li ser Gazayê gelek helwestê tûn nîşanda. Lê ji bo axa Sûriyê jî heta niha ti deng jê derneketiye. Vaya çawa tê şîrovekirin. Ev êrişên dewleta Tirk a faşîst li ser Sûriye û alûziya Sûriyê û li ser hewaldanên çareseriyê û bandorekî çawa bike. Tekuşîna li dijî Daişê şer li dijî çetayên tê kirin evê bandorekî çawa bike. Em ê giştî vî mijareb bi mêvana xwe re nîqaş bikin. Mêvanê me li stûdyo hevalê me yê rojnamevan Sinan Cudî û hevalê me yê siyasetmedar Batla wê biriya Skype jî birêz Sinan Çîftyork parlamenterê YSP ya li Wanê. Dest pêk em bi xêr hatin we hemiya dikin. Hevalê Sinan hevalê Sinan Cudî em ji cem we de dest pê bikin. Me beriya bername jî hinekî nîqaş kir. Yani nehî cotmehê 2020 dijî şengal îttifaqek hebû. Nehî cotmehê 2019 de jî êrişî serîkanî kirin, êrişî girê spî kirin û her du jî dagir kirin. Çima yani gelek kes dibêjin komplo û êrişê ku îro pêk tên ji hev din nequtin. Girêdana wan çi? Yani em nehî cotmehê 98 wekî destpêka komplo em bi nav dikin û derxistina rêbera po ji Sûriye bi hîlebazî em û bi nav dikin. Yani ev fetrê 98 û dîsa esas de wekî ji êrişekên davê 91 eger mirov belîşi dest pê bike heta bigihîne wir hinek bûyerên li dû hev henen bandor li hev dike belkî ne mijarime fakat em bizanibin ki komployê navnetevî 98 çê bû girêdayê plansaziyên hezên hegemon yan ji em bêjin kurê wî gerdûnî ya li ser rojhilatê navîn ve alaqedar. Ji xwe rêbera poviya di paraznameyê xwe pir berfireh vekir. Yani destberdanê rojhilata navîn li ser esasê tinebûyîna rêbera po çê bibe û di vir de jî bi taybet bandorê Kurda li ser siyaseta rojhilata navîn ve girêdayê. Yani berxwedana PKK li dijî bêstatûyî hiştina gelek Kurd ku bi Lozanê dest pê bû ku beriya wî jî heye. Mirov eger ji vir bigire bê PKK vî lîstokê hey aliyê dîrokî de hatiye hûnandin vala derxist û pirsgirêka Kurd destnîşan kir, heyîn kir. Yani êdî piştî berxwedana PKK di vir de meşandî bi berxwedanê rêbera po derketiye ortê tiştekî zelal bû. Kurd heye, pirsgirêkê Kurd heye û eger ev çareser nebe di rojhilata navîn de çi pirsgirêkê dir jî nikare bê çareser kirin. Li ser vî esasî projeyekî çareseriyê hatibû qedimandin. Ji no sê vir ve esas da serokatî yani ji no heta 98 sê care agirbest îlan kir. Siyasetekî aşitiyane û demokratîk birêka diyalogê dikare encam bibe û pirsgirêkên heye bi taybet ê Kurda jî giştî ê pirsgirêkên bi şer hewledin çareser bikin jî bi vî rekê dikare hel bibe ku di nav da pirsgirêkê Filîstîn û İsraîlê jî. Fakat mesela ev siyaseta aşitiyane û bi diyalog û bu tene muhatabê wî rê tê pêşxistin encamekî pir mezin bi dest xista. Em bibînin mesela 98 dema komplo çê bû beriya wî bi mehekî 1 Eylûl 1998 da carê dawî mesela carê sêyemîn agirbestê mezin heta wî de em bêjin hatibi îlan kirin ji aliyê rêber apova. Bi vî şeklê pirsgirêkê ku herî zêde bi şer dixwastin çareser bikin pirsgirêka Kurd û Tirka bi vî şeklê dixwast êdî têxê nav pêvajiyekê.
ev ji haziriyekî ji bo milenyum em bêjin 1000 salê destpêkê 1000 saliye 10,000 û dîsa 100 saliye destpêkê. Bi vî şekl esas da plan û proje hebû ku ji bo hemî gelên rojhilata navîn siyasetekî aştiyane pêşkeve. Li ser vî haziriyê rêbera xwe hebû. Ev bersî va wî bû esas da komplo. Em lê mêzînin 25 salên piştî komplo çêbû pêşketinên rojhilata navî di hemî welatê de em lê mêzînin ji şer pêve tune bû. 2001 êrişê Burcil Cevî li Amerîkayê ji aliyê El-Qaîde ve pêşxistî di encamê wî de êrişin li Efxanistanê û dîsa wekî sê goşê şêr îlan kirin mesela. İran bû, Kore bû, işte Efxanistan bû, Iraq bû werhasil. Bi vî bûyerekî pêşketinekî dest pê bû hatibû hûnandin ji xwe. Evna wekî ku plansaziyekî parastinê desthilatdariya em bêjin hêzên rojavayî li rojhilata navîn bû. İşte ev çîrok hin heta anha ji berdewam dike. Yani ev 25 salin hemî siyasetê ku hêzên gerdûnî em bêjin hêzên siyasetê dimeşînin ji Amerîkayê vî işte Avrupayê vî hin welatên cûr becûr ê Asyayê ji di nav da li ser vî siyasetê dilêzin. Yani heger komplo çêne bûba û noda heşta û rêbera ku ev gavê xwe yê siyasî û aştiyane avêtî ba û ev deng veda ba û li ser esasê di berjevendiyê gelan de eger siyaset hatibe meşandin ev êşên û xwînên û şerên ki di 25 salên dawî de hatiye jiyankirin yek ji wan jî çêne bûbayê. Ji ber lo jî îro jî nefsî mijar heye. Serokatî rixmekî ketê îmraliyê ketê di destê dijminê xwe de herkes gobekî PKK nema û êdî ji şuna nikar tiştekî bike işte apû êdî çû işte em pê nîqaş bikin piştî apû ve çi pê herkes ulo bu xo yani serserkî avêtî nava mijarê de. Bes çi derket muqabilî wî de dibir de yani êdî ev fikr ev nêrîn ev siyasete aştiyane kir sistemekî gerdûnî. Yani be devlet be gengeşî û tevleheviye devleta be şerê di navbera devleta de gelekî û gelan bi hevdira dikarin sistemekî pêş bixin û birêkî aştiyane. Cudatî yan jî cudatiye ol, dîn ve ne pirskirikê ji bo ku tu bikar bi hevdira jiyan bike yani. Ev ispat bû. Anha jî mesela êrişin li ser Rojavayê Kurdistanê çê dibin jî ev 11 salin berdewam dike bi cûr be cûr ku pêşengtî wê tirka dike em bizanin ki berdewamiye vî siyasetê şer e. Yani yek cihê ku parasını aştiye dike dixwazin dorpêç bikin viya jî bikişinin ser xetê şer. Anha jî ev em hatine serê rêkekî ulo li ser xetê vî siyasetê bandor dixwazin bikin. Bêjin ya hûn li gorî siyasetê me şer tev bigerin, alîkê bigirin, dev jî siyasetê xwe yê xete siyemên berdin û wek em çawa dixwazin mesela Amerîka be Rusya be Kîbê wek em dixwazin hûn di nava şer de jî bigirin yan jî em we bi şekle nahêlin. Ha eger hûn lo bikin va tirk serserê em dikan her rojî icaze bidin û va êrişa jî berdewam bikin. Yani kurtasî ez bêjim ev siyasete aştiyane ku rêber apû li ser esasê çanda bi hevdira jiyankirina rojhilata navînê bi hezara sala wa tê dixwaz bike sistemekî û ev gavên wî destpêkê ji nod sêva dest pê kir nod heştê de wî dixwaz zîndî bike carekî de guhartine paradigmaya ji ve hingî çê biba û li ser vî esasî cevekî pir cuda bi destpêkirine 10,000 wa li rojhilata navîn rû daba komplo dijberî wî derket û bi vî şeklî hat çêkirin bi vî şeklî hem statûyê Kurda tune kirbana hem jî ev siyasetê şer berdewam be. Fakat serokatî dîsa di İmralî de jî ev siyaset meşan xist rê de û heta anha jî eger tecrit li ser rêber apû hebe di şexsê tecrîtê rêber apû de eger derdorê Rojavayê Kurdistanê hîsar hebe dorpêç hebe û dîsa siyasetê şer disepînin li ser vî yewmiyen eger êrişê me di vî mintiqeyê hemiya dikin ez dibêjim yekser bi vî siyasetê devletên dagirkêr û dîsa devletên kurevî ve alaqedar. Belê. Birêz Sinan Çiftyork li Bakurê Kurdistanê di Tirkiye de taybet hesabê ez dubare bêjim hesabê dewleta Tirk di vî demê de yani dewletekî duwarê aborî de tengasî dikişîne duwarê siyasî de hinekî tengasî wana hene di rewşekî wisa de ev êrişa çima pêk tîne hesabê dewleta Tirk çi ne? Dengê ve baş ne deng ve şikestî tê ye. Belê ez nîvî nefhem kirin kerema xwe dikanî dubare bikî. Belê ez pirsê xwe dubare kim hesabê dewleta Tirk a faşîst
چنه جوی ایریشا یعنی دولت کی دواره آبوری دا پر تنگاوی دکشینه دواره سیاسی دا تنگاوی وی گله کن از برای کی دنجی بپرسم یعنی اف ایریش پوزیشنه که هزه لی لوازی دولت ترکته Yani an mefhamkir siyaseta Türkiye li ser Rojava, li ser Êrişa Rojava çi ye? Çima tê meşandin? Wisa ye? Başnaya famkirin. Dengê me baş tê ye? بله راسته کرم که Baş niha spas dikim serî de beşdevmanê me dina bi rêzdarî silav dikim, serkefim dixwazim ji we re. Li her çarparçeyê Kurdistanê li diaspora وکندین هش گل کرد میجی گل کرد له هر دو پارچانه لسریزی لسر کردستان روجاویا ایرو کلاجان گل همه سر کردستان روجاویا لورا شد قویمه اچبوه ام دزانن دماکاتی بسالانا دولت داگرکر تابی تیبتیزی ترکیه هرشا روجاوا و باشور دکن لیوا مهکا پاشنه یا گریزگی او هفته کی پاشنه به هرشکی به هنپا و کن بین بچک فروک شر و همو چک شر هرش روجا بدک هرش بسازیا باجر همو روجا بدک حیاتا روجا نه لان بین افرین کوبانی حتی سلیمانی هرش دک او هرشانا وقت دنیا عالم زانه که به حق به حقوق به معافی ل دنیا تماشا که امی سوری بسکن zaten شما دنیا تماشا بکن یا گرینگ اوه که او هرشا دهونی بره و کم بین یک و یک آرمانج دکرن قادروین سیاسی ایپه بلن ایرو لسرانسر لسازیا روجاوه کردستانی باجاری آب، عدتریک، پترول، نخاشخانه همو هر در دبن آرمانج هرشیدان دبن هرشیدان شما yani hinek dibêjin buxacî dibêjin wek ew bûyara Enqereyê paşîn kirin sedem wek divên sedem ev e ew bi koka wî de vala ye dereve dewleta Tirkiye bûyer bûn ya nebin hanî lê dinirin divên ki eger li Kurdistana başûr û herî girînzî ki nesir kilometre min sînorê me li Rojavayê Kurdistan statûya erdnegerî hebe ew ji bo mutehalûkeke mezin e استراتژی ترکیه اوه از چوا بکن چطور بکن و ستاتویا کردستان یا دستکتی گل کرد استدی 50 سالیه که وردا به دست خواستنه گر اربایر هولی راکن اگر برد ستاتو به تبعیض روجاوا لولی رانا و ستاتیاوی از خود اولهی لناور حرکت آوی اساسی آوی اوه ایرو وک گورخو روجلات ناوین ده بویر پاشن در جگور خو درفتی هر زده به همپا هرشته یا دومین ام بین شما جهان بدنگه شما دولت ناو دولتی بدنگن شما و کوالیسیون بدنگه برسینن امی ورن سر هلوستن هزن ناو نتاوی yani gel Türkiye taybet ortamın demokratik çepgirin Türkiye ya helvası vanal hem ber virişa çiye yani Erdoğan derketiye de beje irişin ser AV istasyonu ceyran bahse Gazze de ke de sujen şerrer ama peşe çavi cihanı je irişi vidare de ke helvası ta helvası Türkiye hem ber Erdoğan tına yani gel Türk vay nabine İrona tüşekata parvakirin revşenbir İsrail yani Yahudi İro bağla hem Filistin lezdizi siyaseta İsrail lezikaha bun telayü. Zaten mogot şava eğer revşenbir Türkiye la Ankara yanlı bajarı Türka yanlı bajarı Kürdistan'ı bağla Kürdan به دژی سیاست دولت خود درکردن او چاق انقره دو دموکرات او چاق دیاربکر دو آزاد پروبلم هیرو دنگ ل بین امنای همو کس دنگ خناکن اما پرانیوی گرانیوی دنگ ل مخالفت سوریه دنگ حتی ام بین هنک چکرس ترکیه او چکری ترکیه دنگ وانا ل دژی هرشه ام بین گازه به هز درته ama ledici herişi Kürdistan'ı denk derneği. Dengi koalisyon az derneği mi vegeremi zaten. Çuma derneği na
بالکشه بلکی میوان مل مشیتر شوپاندن نه ایرو ام دونن که دولت هرمی و هر زیده ایک وقت خطا دنیا وقت کوریدورا هندستان لسر سعودی عربستان و اسرائیل بگه اروپا یعنی کوریدور انرژی و یا بازرگانی که ایران لدر واشتن ترکیه لدر واشتن وای بگیشن ایوداره او جبو ام بین چینی جبو خطا روسیه جبو ایران ترکیه و گلف و تعلقه دور دو دیوی devlet de ek ve koridore de Paris'in de bejin ki eğer va koridora gelek de burada derbazı ve peyviste ki li Suriye Irak'ı navli nokta istikrar şibu. Yani İro devlet heremi tenini ve tahmin ama guman ama evet ki devlet heze nav devleti zi evak em ben kürevizi de bejin ki eğer em de khazın ev koridora bir istikrar bimeşe İsrail bu vaktin cema hamu devleti Arap nizike hevdibin em Hindistan lser İsrail ve Araba greda Avrupa'nın ve şahil ve hatta da İsrail lazıme ev encam ve çubuğa gerek kuru derece emseri biskin. Türkiye dervama Hindistan'ın Basra gredaya ova yoledikine ev nazi koridora geçiyordikine devir da taluka mezin lediji her de statü Kurdaneye. Herame Kürdistan her girin o ya Rojava Kürdistan'e eğer avna de serkebin av hatta Basra oğa ki zaten naber her do parçada em döne taluka kamezin şöyle ve hun em geç baş temaşadaki doğunun ki İro em bejin devleti nav devleti devleti heze nav devleti heze demokrat başa biralı diji ve kembin İsrail heze her şeyi behempa derken لبله هر شی به امپا به سینور به مهانن به سالانن لسر روجوا پیک نه یعنی هز نابراتی نزانن لمت چیتر که دموکراسیا هرم تنی یا کردستان نه یا هرم روجلات هر زده یکی و کم بین آسیا روجوا و باشور دموکراسی اگر آزادی ایرو چی که پیک هات اگر وقت تعلقه ایشی دیتک چو هزوی گرین برخدان اوی گرین لسر مل گل کرد به هزاران گل کرد بن آخر دمان دونی چپک لیدخستن دوگوتون گل کرد لیدجی دایشه و پارستوان دموکراسیه ایرو ایک دونی کل چپک لبو شروان گل کرد لبو دیجی دایشه پارستان آزادی و دموکراسیه هرمی تر چپک لخستن ایرو لکدرینه شما ایران Türkiye'ye nabejin na. Şuma İran ra nabejin na. Yani Kürdistan her du parça Rojava ve Emben de Rojelata de Bakur'da de Ben Bandur'da. Kanate me evet ki Sedama mezin İro bedengi berjemendi heze navneleti kırıcı. Beli. Ona hani de bejin. Beli. Bres Sinan emi vegerin canwa. Mezin acibona. Beli. هفلي بطل يعني عندما درجة نوع سياسات دا جيرتيه ده بيواجهن جدا دا دولة تركمان دويرش دا آقاس يعني إصرار في 5 سال زيادة ترى هم تنج يعني تفجر آزادي وهاتي أفكرون وبيدا إيرش بردوام ناسك بهر بازه يعني اف زرارك چاد ده ترکیه بخواه يعني اف زرار وی شهری وی ایریشن دولت ترک تنش بو کرده ليه جبو تركا دولت يعني جبو تركيا جي واكو قال واكو ملاجي زرارة كده ده بله او ترك شخوا يعني دولتها ترك بهتر نمازه يعني سلوكاتيا اردوغان سبب گودیجی دجوارتر نها کردستان روجاوا لیتیخه ده سببی وی گرنگ هنه یک جه دناف خدا ترکیه دواره آبودی ده افلاس کریه نمایا يعني ولاتكي بين برشاوي خوا رجاء فقيرتي زي سري صدي شيستي قالي ترك هاتيا سري صدي شيست فقيرة و قالك جوانا
بێکارن نکارن هەرنا کار و کار بکەن و ئەوەکێ بکەن یەک ژێ ئەوە دەنگ بدێ بەرێ گەل بدێ ئالیەکی دی بێژی دژمنەک هەیە شەڕەکە ئەزوێنە ji بوونا gelê xwe qana bike. Lê ez bawer nakim got evna cih bigire. Ji ber ku Tirkiye bûye di parça. Ya Kurdistanê wê jî tevlî bike bûye sisê. Yek jê ew ê Elmanîne Kemalîstin û qismê dî jî yê Erdogan. Bi serokatiya Erdoğan'a gobreva biriya 2015 vir de piştî pêvajo ya aşîtiyê sekinand bi tenê da pêşiya Kurda got Kurda tune bike û weke siyaseta berê got Kemalîsta pêk aniye dixwaze wê birêve bibe. Sebebê duem gelekî got bingehîn ew a gelê Kurd li Kurdistanê nagelek hinek dibêjin dibe yekîtiya Kurda pêk bênin ev tiştê ku tê serê me ji ber ku Kurd neyekin newloye nerast gelê Kurd bûye yek eger got tilwê meyjenê bêjê wela bere rêxistinê Kurd ê siyasî bibne yek evnan çê nabê tarîxê de çê nebûye kesî ti milletê bindest wilo nekiriye got çê bibe û heta ew nabibe. Bizava azadî xwaz û nemaza serok apo bîreweriyeke Kurdî ketiye serê Kurda da serê sedî heştê ew ê got Kurdperwer e ne dibêjim bi giştî Kurd ji ber wê li her çar parçeyê Kurdistanê gelê Kurd bûye yek. Dewleta Tirk vêna ji xwe re gelekî xeternak dibîne. Ji ber wê li çavkaniyê jiyanê dide ne bi tenê li cihê leşkerî û wêna dide. Xetera gelekî mezin tehlîka gelekî mezin got dijî xwe dibînin nijadperestê Tirk dewleta Tirkiya faşîst Kurdistana Rojava ye. Ji ber wê ew tiştê got bi dest meketiye li Rojava tiştekî gelekî giring e ew dibe bingeha pêşeroja Kurda got em karibin ewekê ji xwe re statûyeke me pêde bibe bêhtirî wêna tirsa wana ji wêna ye. Lê ev heta got dixwazin ya naxwazin bixwazin çi qasî şer bikin ez bawer nakim êdî Kurd bê umîd bibin. Em zanin dewleteke mezin e endamê NATOya lê hêza me jê mestir e ji ber ku ew bîrewerî hişmendî gihaye gel û sebeb weke ku ez dibêjim di sebebin yek jê ekonomiya ya dî jî tehlîkeke mezin dibîne ew desthilatdariya ku ji me re hatiye avakirin li Rojava ji ware gelekî خطرناك. يعني وبحثي مجاري ايكونومي كير اما براني درفت تركيا سر شرط شيء يعني تركيا دفج شاري بردا ايكونومي باش بس قناعات مدن يعني جبر مصرفش بو شرط كاش بو بروجي خاي قركرن كا اجا مصرف بارل لتركيا خارج كا والقالي ترك خارج كا استخدمنا كم برزغريكا تركيا ابوري بمينا راستا اللي Erdoğan nel بسركتنا ekonomiya Türkiye دقري بسركتنا ekonomiya خوي شخصي ودورا خو ببنج متعهد ركارتك دهاتي تركيا تشتي قوتين سر عرضي وبن عرضي جشار جكودري بي Erdoğan شريكي ويا بيك قلمي بتني جارك بتني سال ناي بيرامه 128 milyar dolar javayî wî derxistin kes nizanî ku veçû û niha bengavayê merkezî -64 milyar dolar e. Yani çi? Yani ev pirê di vê dirê de deng kirine
نا پریوانا بشترا کسک پراب دنجی نا دیوانا او نا نل اردوغان راستت بیجه وقتی گوشر نکه او جای کردستان نده بربنبا و گله ترک زنگین تر به و آبوریا ترکا گله کی باشتر به لبوینا نافکره او بخل برجواندی خوی یک کسایتی دفکره و اینا بریکا خدا گره ترک برچی بونا یا بلنگازن جیرا نگله کی او جیرا نا پرسکری که ابدا بله هولی سینان جودی و او کر و بحث اشتا کو دوزا کردی چهار سر نببه پکی اول سر سوریا لسر آلوزی روجلات ناوین باندور یک چاوب خرابینه ده 1921 دست تخمین کن ده قاهره ده بریار هاتو استانده و حتی نهاج دوام دکه روشک چاوب خارتینه دیاره یعنی حیا کدا بچه او چوب خرابینه انجام یک چاوب خرابینه اگر دوزا کرد نه چهار سر کرد يعني استفلي غلبة دبن ملكي ده كو از دبن برسي ده مش اساس املور بگرن باش يا چه گله كور چاره سري خو دانيه يعني اره بلکن بيجي سياستكي ناو نتوي هي و نتونيك بوي دولتين دي تر هر وكدين برجواندين سياسي و عبوري و هنن تمام لغوري في ام بيجن مشروعيتكي دبه هبج بوج بيجي ستاتيو كش كردارا بين اسكرن و تشتد belki bandorek li hebe fakat ana Kürt xo li heviyavi nehiştine em gerek viyavi bine yani an hatişten ku Rojavay Kurdistan'e de çey buye ku derse demokrasiye derse reveberiye و derse hammi qade jiyana civake dede hammi siyasetmedar aborinas و her vakidin via ispat kiriye. Yani perskrika Kürt aliye devlete da tişteki, dnava Kurda da tişteki. Yani me ev gavivi aveti. Reber apo sistemeki dani ortaya da konfederaliye demokratik ne tane perskrikin Kurd çareserdike, perskriki gişti cihane çareserdik. Jbu ev bes statü hiştin u dnava vi gere devleta da nefetisin sistemeki vek neteve demokratik derxisti ortadaniye. Yani ev çıkaz sinor dişidinin çıkaz al u zaman u ol tekiti disperin ser gele Kürt Kürt ve hammi perçekri. Sinor ne şartı jvara u pereki ne şartı jvara zamaneki sade tenebe yek ne perskrike yani aleki ve yek ne bdaha bisala yani gele Kürt esas da çareseriye xo daniye ordi. U gele Kürt xo perskrike xo çareser kriye. Ya gring eve ekite da bu xo ser perskrike xo sekinit xo çareser kir. İyi de pirzede gring nabin evedi ku dvaret serte siyasete bimeşni. Ana şu zaten tengayek ev jiyan dikin dvirdaya. Yani ben idi ev 7 sal 10 salın xwastin perskrike Kürt bin xuminin ser bigrin u xiyane be. İdi anha ne tane xuyat ki. Veca derse demokrasi u peşketin u çareseriye perskeri ki hamiye daniye ortaya. Ana dvirde şu yani mecburun edil servi esası siyasete ki bimeşini fakat dvirde ji gengeş. Mesela siyaseti Amerika'ya Kurda u Türk'a hevdke Çin'a ya İran u embejin İsrail'e hevdke. Embejin Irak u Suriye hevketiye. Yani yek hez nikari beje ki beheze ditire bejin politika min siyasete min ab Kurda yek. Devde perskrik. Ejberulo ev esas da krize vaye. Yani ev ji berjevendiye gride. Ama em bir noktaya bin ali diro ki de hatta rojame iro. Ev nokta serukati pir binav kir. Hatta perskrika Kürt dvi çerçevede yani perskrika dinav perskrika Kürdi devleta. Hatta ne çareser kirin? Yek politikayı ki gişti ednava rojlate navinde u cihane de berun ştanın tüne. Ebtişt em şahsi Rojavaya Kurdistan del Kudbinin ev civin u niqaşın Cinev u civin u niqaşın Astana'yı u qaşu amadekariya desture bin gahiniya Suriye innu
و همه هبدان قاشو از دبیجیم چون یک جواج نه هبدان چاره سریه نه قاشو هبدان چاره سریه مشان کو دناو دا کرد نبو جبروج یک گاوج نابد چه دما کرد دناو پرسکری که دما نه ام دبیجین داعش نه کرد پیشنگه وی شهره بو اره PKK'nin دیتر عرب و سوریان و ارمن و ترکمن همه دناوا بود حتی انترناسیونالین cihani hat kişandın Kürt peşenge vi işi bun serxist ki jan kare hebed vi cihane de Kürt dinav da be ve serbike ve em viyaj diro ke rojlate navi zan ki komara anha navevi ule komara Cumhuriyet Arabi Suriye ki ev çekir ki seruk erkane despek ki seruk vezire ve despek Osmani hatta bu Osmani çend Kürt de siyaset u zanist u veje u edebiyat dema komara Türkiye ku anha per bişan u nav denk beji ez komarım Türk'üm zanim çi ki hiç de ev komar be komar Irak nefsi işi İran nefsi işi u hatta zanist hatta tıp hatta hüner hatta embejin yani astronomi yani çi qade jiyane hebek ku Kurd nav da bu ev serketi. Yani ev hami ispatın. Jiberoloji yani eğer Kurd nava tişte gide tinabe dubur da müşküle ve mezin be perskerik mezin be bes hal şeyin abi. Levma yani nokta ki em gahane ev inisiyatif irade gele Kurd de şahs Rojavaya Kurdistan'e de sas kiriye bi nerin neteve demokratik ligori sisteme kiriye bera podaniye ve ki konfederaliye demokratik perskerika Kurd çareser kiriye. Maya çi hezin berxodidin jvi çareseriye kengi wernel serreye. بله برز سینان چفتیورک امی وگرن جوا پرسخای داویج و بکن نه وکو یاسپه دمی پیش دا و خبات من نه دکن لدجی وی ایرشال لدجی تجربه و برنامه وی دمی پیش وی چبه Gelek spas kım. سپاس Seri davayı bölüm revşa kurda leher çar parça ne baş. Aslında mezinenin bi taybeti Türkiye dixwaze siyaseta Kurd li rojilata navîn İran û Türkiye li deklemê derxin. Em dizanin ki li demaka dirêje bê siyaseta Kurd bê Kurdan deklema siyasî anya leşkerî çêleve. Li îro armaşkirinekê wan deklemê de derxin. Karin derxin, nikan derxin, derxistin kolayını ne? Gelek zahmeti ama taluka heye. Yekev Löndir devleta Türkiye daha peşiyaha bir strateji. Gerek kurfere libra emser biskinin. Dixazin siyaseta Kürt vek enaktara yani emrinli Edenli, Mersinli, İstanbul'li, Antalya Kurda vek enaktar derkin. Strateji dana der. Liser emrin dengdari HDP vek emrin emara yükşandına her zede liser dengdari mütedediyen HDP diskinin. Çava bakın, çuto bakın, servananı sermediler diskinek, em çava vakatinin emli hela metropoli Türkiye ve anahtar derken em de Seranseri Kürdistan ezid de bin barajı da. Av taluka kemezine serve sikinin gelek demin kongresi pek bu em hevidarın ki kongrede böyle de encamı başkısına yakev. Düdüğü ger siyaset akır her çar parça dütüşte bir şopine İroşunda. Yak Çin hatta rojalata navi. Çin ket navera İran'ı ve Suudi Arabistan. Evna nizke hadir. Amerika devlet gorxa metrsiya ka mezingir. Ev vakit ben peşbirka Amerika ve Çin liser rojalata navine çubu encam evi liser Kürdistan'ı taybeti liser rojava liser başı çubu. Ger envai baş bu şopinin sisevi bu ekonomik çebu. Ev tane mesela vakit ben Hamas ve Hezbu ben karizma İsrail çizikir mesela önüne gerek em başşer David navera Hamas u İsrail'de evvelli heremi çubu encam bir de tesir evliler Kürdistan'ı çubu em serbeskinin em ve gelir mesela ve Daviye ve kem em ben İro Kürdistan'a bakur dizi bahi herişan çidikin kahme çidikin ve siyasete parti şefu kesçiye از بنابه پارتی شبو کس ناخن بره ودنمه لیبله بریال زاتن پارتی شبو کسه که لیدی جواهرش و
لهر هولي إيرو زاتن لحماما من الحمو باجاران داخوني أبو مجل قربك داخوني دا سوى سوى مشاكك اگر درفتها الخساري بيك بلن الباجار دزي نها مسألة إيرو هاتا في مرحلة دولت لهندر لدربا لسر مسألة بسكري كاب كرد سر هبونا وي تنبونا خدوني او تعلقه كفر مزنه اگر دولت ترکیه حتی پارچه وی بشوپینه یا بشکه یا پارچه بنشی بو و یا امنا بجن زاتن و سرو کمیته برد بود جبو و زاتن سر اجالان ایرو دماغ درجه و کبیر ترجیح ده بردام دکن شما بردام دکن ترجیح ده اگر اجالان ایرو و کبیر مالباتا خورا پارازر خورا باختیا سیاست دهندر رازی رو شوپینه درات سیاستنا نرون و فکر خواباین و زمان و کبیر مثلا شر و آشتی بذات سر اجالان دارن بلکه اجالان ایرو بام بکران بلکه دماغ درجه بام چکرنا گلو ایرو کردستان باکور بوی شرطی ام چک بردن یا ام چک هانی دکن دولت ناخازه گلک سدما ایرو کردستان باکور مثلا کرد برای چهارسری برای آشتی چهارسر بود جبو ور سر اجالان ترجیح بردام دکیه کانا بای بمشینه رحمته اگر سیاست کرد نه که بده خوب با البجاتن پاشن تایبتی زیا پاشن و که بین نرین و گل رخنه گل گل بده برشابه خو نه بکه ام باورن که ایک قعرینه ایک و که بین نکی سار بونه او جاده هدیدی بگنسن خط سیاست کرد نه اگر وقت دوینه پشتا کریه اگر او گل دو پاشیا کنفرانس و کنگره دا خوب باش نبونه والله لیش بو سیاست کرد تعلقا کم بزن هیا ام ایرو دنگ بند کرنه هدفه مثلا دنگ بند کرنه هیز بند کرنه او تنه مثلا کردانه مثلا سیاسی سکوت همو یا باشوره یعنی هیز بند کرنه هدفه یا همو گشیانه جبوه ام دویجن هیوی دارن و پیشنیار ما و رخنه ما دیتنه ما دوستانی همو اوکی و کنگره انجام باش بستینه و کنگرشنده و کمبین پیشیا سیاست ها کرد پیشیا گل ببه گل بدول جان جاده فکر سر خطا خود بله پارلمانتر پارتیا چپ آکسک یا وانه برز سینان چفتیوره کم سپاسی وادکن گلک سپاس حوالی بطالم وگرن جنوه ایرو کاغذن دست کرده دا پوزیون کرده دا هر چقدر تهلیکه هبه لسر کرده فقط پوزیون کرده ایرو داکو برخودانه که اف برخودانه کدمشین برخودانه مزن داکو وایی دوام بکن کور بکن کرد پوزیونه که چه آدن یعنی کاغذ دست کرده دا یه هزی چنه خواست او پرسا گوته بری نهاج میکری سببی به اردوغان چما ده سبب منیشان دان سبب که دیجی ایسیسیا جبونا گو داعش خورتر ببه او جی سببك شوی بو نها هبال جمارا قد جو كرد أول كده تهلكة قلت روشة كردا نباش روشة نباش نخير ديتنا من أولي يعني نباشي بتشيا أجر جو هشمندي بكردارة زيادة تربي روشة ما باشا يعني تنكاري روشة شردة تبيجي ولا روشة مالجورا شرطة دویت ولو بده برچاوی خو ناونا گوت بیجی ولا روشامه نباشه نها کردستان روجاوا 15 ساله از نهاتما نها از بیم بیجم بی ولا بری 15 ساله و چما نوله و چما تشتک نکرنا نخیر برگوام دروشا شردنا دوی یک وی بده برچاوی خو ناونا روشامه دواره سیاسی دا باوریا من امبونا مفتا چاره سری دروجلاتا ناوینده اگر گو پرسگریکا کرد لروجلاتا ناوین چاره سر نبه آرامی نپیدا دبه نچه دبه جبر تشتکی گلکی خوزایی جبر گو ولاتی ما پارچه بویا چار پارچه چار دولتن او خبخه شرعی هفدود کن و بسر دجی پرسگریکا کرد هیا لی اتخوازم تشتكي ديجي بيجم وقتی گو دجمنا
او پلانا یا ناونەتەوی چێکردن سەرۆک کرد خستنە حەبسێدا هەڤان سینان بە حساوێ کرد گوت ینی مەسەلا کوردی ئیدی نەما بەکەکە نەما بزاوە ئازادی خواز یا کورد نەما نەخێر گەشتر بوو فیزیکی ئیمرالیدەیە ڕاستە گۆڕەوشاوی باشتربانە وێ بهتر قەوەتابانەمە لێ ئەم هەن بهن پێشت کەبن ژبەرگۆ ئەو بخۆ فیزیکی نەنامەدەێ لێ هشمەندیاوی ناومەدەیە ژبەر وەیەکێ ئەم نەها بوونە کەرتێکی ناونەتەوی بەرێ حرەکەتێک کوردی گۆچێ دبوون ناوچەیی بوون یا شێخ سعید ولۆ بوو یا بەرزەنجی ولۆ بوو یا ئاخر یا ئاگری ولۆ بوو لێ ئەف نەولێ ئیدی ئەف لە هەر چاپارچەی کوردستانەیە و بە ئاواکی دی برێڤە تێبرن ژبەرک و بزاوا کورد وەکە کوتە ئاوایی کێچێ بکە یەکۆیەک و دەینێ سەر هەف حرەکەتێ گۆژ 1970 و چێبوونە حتا نەها بوونە بنگە ژێرە هاتە جهەکی حرەکەتەکە نو بە ئاوایەکی نو دەرکەت ژبەرگ و گەها هەف وەکە لاشێ مرۆڤە وەختێک و میکرۆبک کەویێدا لاشێ مرۆڤ ئەو شانک شەڕێ وێ دکن دەبێ کوینێرێک دەتەقێ حرەکەتە کوردی نەها ئەو بووی ئاوایە ینی کو ئەم بێژن وەڵا ئێدی ڕەوشامان نەباشە احتیمالە ئەم تێک بچن دیتنامە نەولەیە و گەرەک ئەو وەختێک و ئەم وێنا بێژن بزانە بوون یا نەزانی ئەردۆغان کێ گۆ کوردا بێ ئومید بکێ بهترێ وێ ناڕۆژاوە و بگشتیژی کوردستانێ ژلەومە ینی چ بکن دژمنێمە فێدە ناکێدی هێزێ ئەو زلهێز ئەم تێویەکە مەزن جوانە ناکەن ئەگەر گۆ ئەم ببنە ژوارە کەرتەکە گۆ فێداوە فێدامە گۆ بگهێوانە شترکا زێدەتر بێ و ژێ دەولەتە سووری و عێراقی زێدەتر بێ وێ دەستی خودنەما لێ دیتنامە ئەم گهانەوێ ئاستی نەها حسابێ گوتێکردن زلهێزێ گوڵدنیای بریارێ ددن بیک و ڕەوشا کووردا و بەرخۆدانە کوردال بەر چاوا بگرن نکارن تە حسابێ دی بکەن ئەونا بەرخۆدانە مایە خوینا شەهیدایە تشتێک و حتان هامە پێک ئانیە گەلێکی قەوینە دەجهێ خۆدایە بە ئێریشێکە ئەردۆغان یا بە ئێریشێکە داعشێ ئەونا تێک ناچێ و هێڤیا گەلێ کورد ناشکێ بەێ هەڤڵێ سینە ون دەربەرەوی مژاردا چ دەبێژن یانێ برێز سینان گوتە شتە پۆزیسیۆنە کوردان نەباشە هەڤڵی باتال دەبێژە پۆزیسیۆن ئەمە باشە تەهلیکانە فقط پۆزیسیۆن باشە وەکو کورد هەن چ دەبێژن دەربەرەوی مژاردا ڕاستیژی پۆزیسیۆنە کوردان نەباشە یان وە دەستپێک ئاخەفتنەخوا دەژی بەحسێ کرد وەگۆ کورد ئیدی مەسەلەی هەینی زێدەتر دەرباس بوون ئیدی هەمی دنیا مەجبورە هەر پێلانێک سەر ڕۆژلاتە ناوین بێکردن حسابی کووردا بکە وی دەمیان چ خۆزکارن بێژ ڕەوشە کوردە نەباشە یەوە ئەساس مەسئالیە سیاسی دێتە بنرخینێ تشتەکە عالیە لەشکێر دێتە بنرخینێ تشتەکە مەسە ئەم دبن ئێریشێکی معەزام دەنە یانێ مەسەلا لەبەر پۆگۆ چێ 2011 نویسان نه خلاص گهامیان 2009 نویسان پارازنامه داوی ناوی پارازنامه دانی چی گو کرد بنجه قرکرنه دنه یعنی آن سیاستی که قرکرنه لسرمه تمشاند عالیه چاندیده عالیه زمان دا عالیه عادتن مده yani gelek beş mesela anha nav Kürt fakat naverok tiştekidi henen çedbin mesela belki vialide belki hatari am kan inek bejin mesela inek Kürt'deki saxte çetkin datinin mukabilemedi Rojava Kürdistan'ı Başure Kürdistan'ı Bakure Kürdistan minak yani ev Kürden mi ser yani hatta ezdibejim Kürtçi ulu dilemi değişi ama Kürt'ün nasname Kürt'ini bu var. Li ser êrişê Rojava
gotinek nekirin daxuyanek jnedan çu Filistini u ev êrişa Hamasê li Amedê meydana Amedê çalakil darxistin yani. Ev alî de biçî xeterî heye. Em biya gerek teslim bikin yani. Yani Kurdekî tê çêkirin di muqabilê Kurdê azad de. Ev xeterî ji em nebînin belkî ne anha di Rojavayê Kurdistanê de xettek û enekese temsil dike. Her çiqas alî hejmarî de tune bejî. Tamam. Aliye jub çi piştkiriye ki ulo xort ye belki gel u civak leytine be. Yani çi fikre ki kuaye azadi xaz yani bu neteve Kurdi tine be. Heger hebya anha li Efrînê da girkirî Kurdiye ki hatiye qedexe kirin û tune nemaye Kurd ne hatiye hiştin û divir de net gotin va Kurd hey û ev ji emin yani. Diviyalî de yani qirkirinekî çandî û nasnameyî ê li ser gelê Kurd tê sepandin. Ji xwe zaten me gotiye halê wa ev e yani çareseriyê ku hêzên navnetevî danîne ji pirsgirêka Kurd re ev e. Tamam me bere digot Kurd tune heye. Me qabûl. Ve xwîn rican ve xwe îspat kir me qabûl Kurd heye. Fakat wek em dixwazin Kurd hebe gerek em qabûl bikin. Yani Kurdakî xetê pêdekê da. Yani xete PDK, NKS, Hüdapar û her çê partî û rêxistinê ku giştîbûna Kurdistanê û gelê Kurd nafikire. Ev yek şexs be, ev partî be, ev kî be. Ku bernameya wî de giştî Kurdistanê ne hewan dibe. Hani anha dibêjin ya hinek partiyên o qas başta serxebûna azadiyê Kurdistanê dikin. Here bernameya partiyê vek ana partiye mesela bernameya nizam daxiliya PDK'de bernameyi vek buxine Kurdistan'ı gişti tune. Kurdistan'a duhuke hey. Kurdistan'a Barzaniya hey. Ma çima Kerkük furut. Çima Musul furut. Çima anha mesela devse Kurda de Kerkük'e ittifaqi icdatine be Sunni u Türkmen ara. Türkmen yevmiyen haberat geçtere. Goratet koli u tut hilbijartne de per ittifaqa datine. Yani evidi mesele ki cudaya. Yani Kürt kurmancı aliye qirkirneki çandî de o zaman mesela zaman kar anine zaman ama Rojavayê Kurdistanê belki em dibistanên me heye û nizam çiye me Bakurê Kurdistanê yani nefsi mijar. Mesela Başûrê Kurdistanê belki zaman belki tên xwan fakat yekirine zaman jitine. Hatta em bêjine perçe Kurdiye Süleymaniye û Kurdiye hewlerê derket. Her yek dibêjî Behdînî yek dibêjî Sûraniye tamam lehce û zarave henen ev tiştekî diye fakat siyaseteke zaman jitine. Xwandin û fêrkin pêşxistin. Serokatî goçi zaman bedeneye get xwedî li wî derneket çi xwedî derkev. Ana divî nava civake me de li vir hene bi deha malbat û kesî civake em nîqaş dikin dibêjin em çi pêşerojê zimanê Kurdî tune em Erebî bixwînin baştir. Yani ev xeteriye yani. Divî manayê de belkî revşeme ne be. Aliyê ha fikre re berapû ku vekî mamosta gotiye yani ku sereme de çandiye ek Kurda kiriye yek netevperveriye ki esasiye ji çand û dîrokê hatiye ev ne hemî dest nîşan dike ku Kurd ji zû ve bi sed sala pêşketîne. Em çiqas tevlî wî dibin, çiqas li gorî wî siyasetê dimeşinin, çiqas li gorî wî civakê ava dikin, komînê xwe saz dikin, siyasete xwe dikin, em hevdû hez dikin. Hezkirin jî yani mijarekê giringî esasî, hürmet û rez. Di aliyê de em bêjin belkî pirsgirîkê em. Ama yani fikrê re berapû û kesên ku ji vî fikrê bawer kirine û tevlî wî rêxistin bûyne kirine, bawer bik kîjan hezê demokratîk yê pêşketî belki mamosta baştır zanî. Herî welatê demokrat mesela Avrupa'da hesabı Swêdê ne? Ka siyaset û aborî û nîqaşê wî fikriyen ku çawa tehdîdekî dîtin çilo 180 derece guhartin ne? Ya vir 11 salın şur ser sereme kîjan rojê kîjan ji me yani sivîl û medeni û fark nake û ber kêrêne bes ama gavekî paş da nadine ser siyasetekî ji rê berapû fêr bûne yani. Ama devletekî ew qas kevnar û qaşo biye nûner û ala demokrasiyê di cîhanê de fakat hema dengê tifengê ji dûr ve hat siyasete xwe 180 derece guhartin yani. Diviyalî de em pir xortin. Bawerin û serkeftine ji bawerin. Lê
هناك نقطة جهانا مثلا أموانا جهاي دار ببن يعني يك آلينا قل جبر سيروكاتي أو قوتني بأم جبيرا خو درناخن كرد أجر جوابي يعني كتك كردانا هيلن كتك يكتن كرد آزاد ناهيلن بيشت كرد آزاد تك كرد ديجي تك بيش بس أو حسابي بناك أو نات سر بازار يعني جبر كرد آزاد إيه تكان خو بفروش هجا أمنا ما كرد آزاد نما وأكي نام بدأ أنا كسب كي نام بده هداپار شلو كت انا هالبجار نده وكت مجلسه يعني هداپار كيه حزب القنطرايه واز زانم يعني ابانه من بدست وهات يقتل كرن يعني وبدها بسدا انسان مش بيشت وك خاين والچاغا هاتنش بيشت وبيدنگي بساتول سروي خصنه نكار درك بمقابل الچاوي يجميزين يعني انسان يقولوا كتينن و سر ناوی کردینه آنها بازار edin. سرچی سر خیره هبونه کرد آزاد. Yani jiberoloji hem yek ali ne bejin yani sediset ule belki yani am ali ne mez ali ne de per khorten bas ali ne de khatari hem bana jibi bini ku aliye me khortir zedetir derkeb azul da narxin. بله هفله بطل داكوام في عالية هفله سينان بحثي كري كوام بيجنا اف خطرين هاي درباس بكن يعني يرو گشتی هزن کردی چه جواناتی خواستن تایبت وی ریشه داویدا نریناوا دا هلوست کردی ترکر بون چل روجاوا دا با چل باشور دا با هر دو هریمن کو کرد دا خاری با دا با هزی سیاسی هلوست وانا تره دکه مخابن تره ناکه جبر کو يعني افقاس بومبا باران و راي جيان يكي اوك دري خست دكتور حكيم دبيجي دو يا بير دبيجي جرك دولتا ترك سينوري خو قوين بك جبونا كو هجومي وكيان هال انقره شيبون اي تيروريست شي نبن اوا خدت فيسبوك يا دبرك جوادا اوكر باوريام جواناجي ام هيفينا كنجو بكن جبرجو تيكلي وانا بدولة تركرنا يا بائتلاف رنا ائتلاف هاتيا سي باجاري كردا دستگیر کرنا خستنا دستي خدا ديموغرافيا كردستان الوا باجارا دگوهرن حمود تشتي جوج دستي تركاتي سياستا جو دمشينن لكردستانا باكر نكاربي وينا بكي العفريني وجريسبي وسريكا هنيدك اجبروا هنا هالوستا وانا تهي فيا مبوارنين جو هالوستا كا كردواري بيك بينن وام دبينن يعني ناد تلفزيوني وادا ناد بلاوكا كيدا ناد تشتكي دا قطوكا جو تشتك نبويا برانيا ويجي بزاوا آزادي خوازيا كرد گناه بارتك دبيجن چما و مهنه خصه دستي دولتا ترقو بالمخ اف گوتن غزمات تشدكه خزمتا دولتا تركتك جبركو يعني وكا قلت بيجي دوارين ابنا تويدجي انها امريكا دركت جو ترك حقي واي جو اوي خو سينيوري خو بباريس ابناجي وكا واد بيجي يعني دبيجن ترك قنشتكن يعني جبركو ترساوا يا وكا يا دولتا تركا جفي بزاوا ازادي خوازيا كرد جبركو بأواكي ديوي بريبتي برن بنوكا جو أواك كلاسيك جو بريكو بري هشتي وشارد هاتا مشاندن لحمو واري كردستان هر چار پارچه كردستاني از وقتكي اندامي رزگاري بوم اندامي مركزي جو بريبه دبر بيشتي جو هشتي وشارا دنگي تفنگي بلند بو ريخستني كردستانا باكر حمو وندابو و ايجو حجوالاتي خودكر تبلي بحركتها ازادي خوازبو بيجا از بخوا تهيفي دوادا نابين براكتيجي البرشبا ان حوجه مروف
ئاینشتاین بێگۆ بێژێ بێ وەڵە اون تشتێکی ناکە پێدەکەش وای ناترسە یعنی ئیرۆ باشووردا هەر دچە حکوومەتە ناوەندی لەسەر ستاتۆی باشوور یان ڕاگەاندنە ئەمریکا ڕاگەاندنە ئەوروپا بەحسە خەتەرین سەر ستاتۆی باشوور دەکە پێدەکە بخوا پەیامژە ئەمریکا دشینە دەبێت ستاتۆی مەد خەتەریدایە یعنی چه عاقلە یعنی ستاتۆی دەت خەتەری دەدا ئەنجام سیاست دەدا ڕغمی وایژی دژبەرتیە خۆی لە تەڤگەر ئازادی داوام دکە مادام کوتە خەتەری دیتێ چمە دوی سیاسەتە داوام دکە باوەڕ بکە ئەو ژوێ نازانن و ئەزێ سەرپێهاتیە کوردا بێژم ئێکەون گۆپسەرێمە هاتنە هەنێکی داقەنە ئەم بدنە بەرهەبدوو یعنی وەکە گۆستاتویە باشوورێ کوردستانێت خەتەرێدەیە ئەف دەرنەت وەکەوێت خەتەراوانە گەلکی مەسترە بارەگە هەیە ترکە ئەس نزانم چەندن هژمارێوە پێنجهن شێستن ئەنزانم هاویر دۆرێ کوردستانێ vegirtina baregehê xwedanîne yanî siba bi tenê Erdogan bêje bê vegirin vegirtiye çûye û hikûmeta navendî jî wêna jî ew dike vêca mîsalê got ji tarîxê bi serê me hatina Kurd xuyaya em dersa jê nagirin serî hildana Şêx Saîd ku mixabin şikest gelek Kurd serek eşîrê got alîkariya dewleta Tirk kirin mesela mala Çeto Cemîlê Çeto heft heyva qeymeqamiya zewqê xwedî kir pere danewa piştî got şora şikest ew jî girtin birne ber ew ê digotewa heyra ez hevalê wema me xizmeta we kiriye ez dostê wema ji ber got hingî rêxistin ji xeynî eşîrê rêxistineke siyasî nebû dewletê ew rêxistin bi xwe jî ê serokê wê meyldarê wan jî bana ji xwe re weke xeter dît weke tehlîket dît ew dar dekirin piştî Şêx Saîdî wana ew jî dar dekirin wextê çû ber şenqê got Cemîlê Çeto ji kerê keto ev yek Emînê Perîkhanê 1926 fermana me rabû ya haco ya hevêrka tevda û gelek rewşenbîr û serek eşîr û ewna hemû em binxet bûn em dibêjin evê dirê binxet em ê nêzîkî ew ê niha navê Rojava niha me lê kiriye berê niha tîş kîj me ê serxetê bixwaze gundê me nêzîk e ser hidûda kertûyên dibê binxet nabê Sûrî ya jî nabê Rojava ew jî me re hatine binxetê dewleta Tirk piştira efweke giştî lêbûrîna giştî da Emînê Perîkhanê got ez ê herma ez ê çima Tirkiye haco got kalkê min e gotê de got emîn neçe dewleta Tirk bêbext e wê te bikujin got na dewleta me qence û axir ev derxistine çû berî got herê li dora wîna wextê rûniştîne bûgereke got rastî bûye haco gotê got rastî emîno tê çê niha got erê wela zê çim gote got gelî camêra الفاتحة سرحي أميني بريخاني شو سيهايبانا ما كشتن اي جميلي چتو بينج كوريوي دي يك روجي دا كشتن بسمامي ما چلبي مالا چلبي مالا سرحين ام بسمامي هبن نقلكي بينج بابنا برامدنا چلبي بشتي قو حاجو علي كي بطي رابون قها دولتي يعني ما مزناتي جيستانج بو مزناتيا اوي بدولتي رهات صالة 1919 اجدهي هيوا هشتا علي كيباطي دا كشتن بشتي قو عليك دا كشتن دولتي او قرت برن لحبسا خربيتي نا عن تابي مر امنها انزان جهي ترباوي الكودريا اف برادري مي لباشور و هەval بەندێ وانە عین وەکەوا لێ هاتیە ئیرۆ گۆ پەکەکێ حرەکەتا کورد یا ئازادی خوا سافی بکن باوەڕ بکە 10 ڕۆژ تێڤە ناچن دۆراوایە وێجا
مخابن اوی گو نکرد پرور بتنب بریکا خوب فکره و آرمانج نگله کرد به نه بعقل دبي ونا اوي دبي يعني تفيدي نادي و ترك تشقاسي بيجنام دوستي وانا نا بله نا دوستي تكش دجمني قال لي كردن بله هفله سینا و نوا هفته خدا بحث دیروکا کردا د سوریه دا و چهار پرچه کردستان دا کر یعنی بحث هنرمند دا سیاستمدار کر فقط ایروش شام بدنگه مادام کو کرد سوریه دا پاریزه نش کرده بلکه نه دولت ترک لشامه بل اموی باشخا گفن اردوغان دست بکه اون لیت داخلی حکومت الشامي دنري راغهامنا وانا دنري بري وانا الفلسطيني سانكل سوريا تشتكتنا هرتش قلو بلستانا هر روج إيرشانا شام چما قاس بيدانگا وايش بو شامي نخطره دولت ترك نخطره كش بو شامي شام چما خطر نابينه يو خطر حتى يعني نود حشتي تسمى مثلا بكومبلو وغريدن نه جهد مه نود حشتا ربرا بو چرخ نكر دگو دکاره بو ریک نشانه مکر با هری کیم تمام ما فهم کرد ترسونه کن هزاواتن كان لديجيتال كادر كevin حتى حافظ الاسد جي يعني في شركرنا بتركار التجاره ندا برشاوي خو نشاش اخافتني يقولوا جهنن ترك غدارن يعني وكيف شاند عثماني مثلا انا باندوري بالسر لبنان هي السر سوريا العراق هي يعني حفكارين وي هنن نولو ابدني دام تركيا برابو اخافتن كو قامه بروجي كده ورنا جامعه اموي هر حال تنانا جبر باور دكن جوا چتين خوك وهبن هناك سياستك واي كو دناوا سوريا بخويان دولت دي ترجي چاندنه هنن يعني جبروا له بيامن اف ترس وخطاري دنابره واضحه اما عادي جويجي جرينتر چيت د سياستا تونه حسباندنه كردادا رولا دنابا و هر چار دولت دي هر اساس اتركاي يعني مانه غرديانه سرکاتی ولو نافکنه سیاستا کرد و تونکرنه کرد پرسکریکه کرد چهار دولت هی پیشنگتیا و دکشینی کیه ترکیه yani bir siyasette var gerek alakadar birbirinin Şam çima beydenge. Mesela 1936 bu ezbarım peymana sadabat he de naber Afganistan ve İran ve Türkiye ve Irak ve Suriye hingi tünebut navda necbekun hin veki mandat adam. Fakat bişre evci dahil bu peymanen ditir. Çi bu ev peyman çu lağv bu yani her çeşitli bir bu tane ne şaşbım ya madde şeşa bu ya sebi peymane de heye ku her yek jwa devletin ku dibin de imza kirne eğer Kurd devir de rabu mafe xo da xwas kir evedi tev de her nerişi bibik ten ev madde maye ev peymane adanayı اینو ده حشتا و او هین نودکن و واروجا نقاش کنش کزان از برام کیمک جماعی نه واروجا بیست جوتمه چند روز پیش بیست جوتمه مثلا دیسات خوازن نوبکن یعنی پرسکریکا کرد جبو هر چهار دولتا پرسکریک هری اساسی ابکای براست بیش اردوغان به پرسکریک ما پیشه روجی yani ev hebuna xol ser tenabuna kurda ava kirne jberoloji بالشكل كي بتشوك جيبي حتى إنساني جيبي دما بلفدك النافي كردا عفد النافا ديواري واضح كذرة دل رزين دحنا ديواري وهل وشي يعني يك جيك جوا دولتا بيجي كرد أفن تمام أفا سيستم هلدوش سيستمك وحمي برجواندين السيرفي ديواري بنجه آوابي حمي هلدوش جوي برسكريكا كرد لجم شامه bir siyasete ve giredayı. Yani teslimiyet pişaftın, halandın utne ditin. Mesela çima qas ecnebi binafkir yani ev qaskud bisala bir işkence. Mesela evce hatta ev siyaset minakeki numuneki esasiya hukuk duveliyeci. Mesela de hukuk duvelide mesela hak takril masir heye ne? Diyar kirne çare nusa gelen.
ji bo kitî daxwaz bike şart nedanîne pêşiyate dibêjin ku çi şartın yeke min ji wa dibên te hezekî siyasî û civakî serbixwe be di do tu destnîşan bike ku tu bikaribe bixwe xwe reve bibe ya sê çi ye dibe tu îspat bike ku tu ji heta tilvî erdê jiyan dike ev sê şartên wî esasîn ev îlankirina ecnebîtiyê Kurda di nav sînorên Sûriyê de ji aliyê Komar Arabî Sûriye xwe dispêrî vî hevedî yani dibêje ku mane ev neyêvirin ecnebîn hemî jî serxetê hatine wekî mamoste hebin elvir Kurd tinene yani çima maf bidin êva yani heta çîrokên bi vî şeklî ki hukuk duwelî û hebûn û înkarkirina Kurda bi hevdiva û diva her çar devleta da heye yani خير ام سر زيدن سر خونا براستي ام بيجي سر خوش كان زيد راكش بريريشا افج مساله كي تم مجارن دي تيري تال ام كان تب نقاش بكن يعني اما شام çima bedenge dibir de bedenge tnekrine Kurda da siyasete tune hasibandına Kurda da roleki dike ve her çar devleta peşenkli Türkiye'deki ulgu ev dijil gori bir şopinin işte de deme Hafız Esad da duhast mesela Karte Kurda li dijî Türkiye mesele hatta bu mijare bazarî li ser Fırat lu ava Fırat yani işte telvir be ave ber dezilo bikim mane çava komplo çebu hajî hingî va serokatî çava ji vir derket çıkırın êriş kirin hemî Kurda girtin û çend kesê teslîm kirin û yani berûmetiyekî mezin ana hali hazır dîsa êrişê Tirka li vir hin نقاش تكن يا وهي نقاش تكن بين ترك وسوريا ولا هبكه سرچه سر تنبوينا كردا سر تنكرنا كردا جبر لوجي مروف مثلا نفسي روجي كلفر اريش كر تركا الحمسه نه وصبايا وهمي كان هاتم كشتن بيجي سدو بيستو زيادتر يعني حسابك دوردا يما حمي سازي دزگهن مي وكي كردار و بري خسر باكور وجلات سوريا بعرب الفر كرد فر سورياني وان سرساغي جوار خاصن يا انسانيه افتشنا حيف بو erişeki çebu sereve sağbe man eftişteki civaki yek aligri wa u siyaset medar yani refşanbireki wa il ser erişenu wa bistune şervane me mairo gorkrine yek jiva sersağı xwast civaki dev şart şilbe vacibek insaniye ne nak ve nekinç em lheviya vijnamin ab dijminati dik aşkere vekri dib eger hatta ana ve vas deme David bilevnakin bes timçi digotin heger hun kabul bikin revşe beriye de 1011 em hazırın bu ararun yani teslimiyet yani ejvi peveçi de destivi de hebe جبرلو يعني هناك امناب تانا مثلا حتى ام بيجن ولاتن اوروبي فلان فلان هري كم افنا بدنجز راف جبي لسرساسي يعني مجبوريته جبي جارنا ايريشا دبن ام جمان دبهيزن جوا ايريشن تركان ها ايروجي بردف ك وزاره الدار و دولتين يكبين امريكا مت يوچيه داخ يعني دايت جو ام بگومانن شکن جوا ایریشن ترکیه لسر نفوس و بنسازی بلکه خطری چه بکن یعنی گومان demek dîsa nakokî wina çê bûj ber ku daxinî xwe destpêkê ya li dijî êrişa danî kişandin Wezareta Derveyê Amerîka niha carekî din behsê dikin işte ana divir de çi yani her kim yani hani ev durite yani ev bi vî üstübe jî zaten ez naparezim ebeden yani tu Amerika çilo tu gumandık yani. Tu dizani ki ev erişçiye, u çilo çiğ be, u kengi çiğ be, tırre daye. Ma qad azmani deswana da? Nana dizlam rabu aşkere ne god? Ez ciye petrol exim, ciye ave exim, ciye binesazi exim. Got ne god vezire derveye Türkiye? Brez Hakan Fidan Kaşo Kurd yani. Evci devşirmeyek ye yani. Mani aşkere god u bu. Mantıt net şopan yani. Ted vezire derve hefkarete yani. Tınızani ve çibbe yani. Rahat bet gal em guman kin belki yani bandoreki nüfus eçiye bir nizamçı. Mane 19 müjdari de 1022 nefse vaciya ne xistiysa. Xist. Yani pır çişten huyanet bes diysa ama serele vacibe şermezardık yani ne şermezari bes ama bilevdik. Fakat el Suriye el cemte nefsi roje tiji şehidayet tu ulo bnavdık ki
امش شهيدين فقط اف جريدان الدل خوينش تدتنا يعني جبروا يعني شام اف بدنجي وجل سرتنا كلنا كردايه ودام درجه كوكي فيديرو كي شابجه بزوزو حتى بالدست قايم وام بيجن يكبوينا كو ام شخص ريفبري خو سر باكرو جلات سيد اما تشيت انا تشيتكن نبي زوري بزحمته اورنا سره وكو بيجن والله ام قابل دكن بله هفل بطل وقلت مبازة صار لأوروبا معنا هلوست أوروبا جواب برسم يعني رايدان ريفبريا خسر لأوروبا تنت بيشوازي كرن أوروبا هرتم دبيجا ممنوني كردانا مش داعش خلاص كرن فقط دمي دولة ترك إيرشا بيكتينا دمي شربانن وأفجالك وآقص بديلن جراند أزيدتري 12,000 شهيد زيدتري 20,000 بريندارن شهر هنا دمي فاي السربانا إيرشبيكتي السرفين الخاب إيرشبيكتي أوروبا بيدين دمينا قبل ديجي أوروبا جنازفرة ما داعش جنوبا خازن دي بك وأوروبا زراروي ناسينا داعش رخصتنا كديجي حمو بشريتي نبتني ديجي كردايا و ايجو ما بيشاوي قرت وما بدل دان ام كردن وقتكو ما شاركر جافروي رجيبي قوتن دستي وخوشو بيش قرياما كرن سلاح دان وحمو تشكرن ليوكا قوم قوت سو حفظ صالة لأوروبا ما ازبري عين روجاقو انقلابا عسكري لتركات شيبو ازبن ختبوم بين صالة الفرمام هفالي ما قرتن دانا تركا بعشيا هنجي واسشوم اسود سكنة أوروبية بقوت بقوي بنرخيني اوبورتونيست يعني تشا الجورا برجواندي خوا روجي تشاوا جوارا باشا وي اوتكن دبيجن وشركي باشكر والدنياج داعشي او خطراقو هابو وصافيكر ل همبري وينات تشتكينات دما جبر او تركيا اوي ده ناتو ده برجواندي واي اي سياسي بيهترن جوارا زيادترن لوما بالزمان بيجنجي وكا جاركي سرك نا وزيرا واي كاري دربا اوي بهفدورا بوزيري تركارا يعني تسكريكا كردا بحث كر بحثا روجافا كر قيامت راكرن هنگي لينها سويديش برگو يك او بوارا تشيبو ويبنا اندامي ناتو او قاس نرخي قوتن ولا ام حاجة انسانات كانوا حقوقي انسان وبرجواندية قلا ونا حموكي تي درباس كان لأفنا وقت داعش خورت ببي جوارجي تهليكيك جلكي مظنة وقت او تهليكا مظن دبي تين دبيجن كامي علي كاريا وبكن يعني دخوازن ما بكار بينن نا جو بخوازن هفالي مبن بش قري مبن استراتيجي بتني تاكتيك وقت جو جوارا لازمه ونهاجي داعش نتشوية يعني اف هجومات تركاغو او كرناش بنا او شانكي واي رازينا وانا قش بكن ام نزانن ابين هذا استكرام هذا معنا لفا كامبا وكا بومبيكا جو وقت يعني الجورا ثانيه ليت خي ساعتك كنجي ويتقي ام نزانن لي ندبر جوندي وايدا اي بيشروجي دا لي بسروي دجي جافي خولي دقرن لي وكم قوت درونا جارك وي آدي كاريا مكن هناكي نتشتكي قالك تبين جارك دي باشا بقرهان لو ما خطر السرواناجي ل قهي خجيرة دقرن شعبي خو دقرن يعني أفقاس تشتيقوا بونا الكردستان إنها أف في فتراقو أزهاتم أف ده 12 روجا الفيدريما
يعني تشتيقوا بونا حمو سوجي ديجي إنسانيتين يعني جرك المحكمة لهاي ايدي أردوغان بي دارزاندن ليه كسك تشتكينك هل وسط قال كردي أقول أوروبا دمينا يعني ونشاوت بينن هذا كردال وداري هيا اما قروبة ترى هيا اكتيفة كوسا حكومات اوروبا جدار بير رايا رسمية يعني دستلداري رسمية اوروبا قال اوروبا بينا وي اصيك والسر حكومات خاص زختك بكن مجبور بكن هناك هالوسط خبو غير او هيا تيريناكي كيما از دويدا ما اوك شيكريا وكا كومك بتشوك او كسيقول اوروبانا ودناف سياسة اوروبيا دا دور دا بارتي وادا كاردكن از يك شواما بري از في ما فير بحفتية كما السر سكايب ما جفينك شيكر وهنجي وقتيقو مثلا لوزان يجي شيبو صالياوي الويدري بون او برياريقو هاتبون دان وقالك تشتيدي وقتي بو يريقو الكردستاني دبن بإنما زال روجافا قالك ام بقهن قالي از بر برسيوي ما قوز بقهن مسويدية ما جيفين شيكر بشي دروج از هات ما بدري از لبندما قوز هرم وقتي از هرم ويجمرا اوي وينا اينن ازي دما سويديا روشاما هنا كي الجورا وكسي قول اوي اوروبا هنا باشترا جبركو ازقهاما جهة كي باش ده شارداريا خدا مروفك هيا اندامي نابندي اي سوسيال ديمقراطي اي قشتيا دوستي منا كو اسكارم وتشتابق هين موا واوجي ايقو ام دناف سياستا وادنا وقتيقو ام درد كفن دشتغلن هر قوتنم هر وقتيقو مسألة كرد إلا هستي مروجة بيجا أو خبات هيا تيريناكي لهن بهن قرترد بي أو أندامي إيقو إيه كانكينا دور دا أو كوماما قلق كساهات يا باورد كم 10-12 كسن هر كس كيجي عليه خوف جهي قوليا و آقاداريا وبتشتيقو تي سريما جبوناقو أملوبي كأفاكن كو يعني قلي سويدي مثلا لي قهدار بي ام بقهي نوانا بله هفل السنان ام برسي خاك داوي بكن هدي دم بر داوي برنامج خاطين وايرو شوبانت يعني راسي ديمان پر بهيبات بون رغم حمي إيريشا رغم هر تشتي اف بر خدانا قال ونشاود نرخينن الهمبر في إيريشا يعني ساكنة كي تشاوى ونشاود كارن واصف بكن مرو تنت كار بيجنا خول بر بالتاوين يعني قالك بيو شكل تنه ام ناج برك ولا ام جي اندامك في قالين ام بسنا خود دن نولي يعني ما نرى برابو برتوكين خو وبارازنامه خود داني كردشنه اكو ویجوا عمروهای چه کرینه تشتكو ام دخون عادت خوارنه چاندنیه و موزیک دست بکی سترانه دست بکی پیروزیه دست بکی يعني ام وكي قال كرد دايكا في شحميانا يعني هنجي قردانك بجيانه رهي هنجي بيروزيا جيانه لجمها قال كرد وهنجي بآخا خوا قردايه يعني أصلا بيروزي ده يه جرينج أبا هنجي حدود جريند في مانا هيدا مثلا أزبيت الشبن مثلا الشباندنا كل سر قال كرت هاي تيجوتن بيجن يك وين نه كود بي خاينة هذا خاينة خانة شد بيجن كوا كده جريند كل قافسة ده إنسان وياتك داتني الجيكي ودر دريج خفكي جريد ده بيجن دامات خويني كاو او يديجي تين سر وتكفنا في خفكي تين قرتن ودبيج بارو لوجي خاينة مانا چما غازي واتك كسكو في تشيروكي تشيكي بكوي دزاني كو تشد ستري تشد بيجي دزاني قالو بلكي او يهندر ده بيجيكو از هاتن قرتن نين
بلکه اوی دیج دبیجه کو یکی ما گرتی ام هرن خلاص کن اف چیروک جبر چه ام دزان که وهی مدد دیتینا مثلا دامات او چیلیک و در دوری ویده هبن و رف بن و بعرده بن دگارن مثلا هین چیلیک هین کار بفرن جبو واب پارزن خو برافنن یکی تی خود آویجته برته خود پرپتنه و دو داویج ازمانه و چیو تی جبو تنه فداکاری دکی کو اوی دی خلاص بن yani kev ulojit kar şiro bik rastiya ve eve an ser nave diroka kurda gelek çirok çekirne khayne heven nayne cem hevdu u berxudane nakin u dikirn kurdwarin cem hevdu illa şere hevdikin çirok ser kurda hatine gotin de mijiyeme de tijiyeme ji kabul kiriye bitişti ne ule kurdeki he kurdeki nujane ko diroka ve greda koka khova gredayı em dvirda vidi binin milekime آگره ملکمه جمده وک شب روز وک هاوین و زوستانن وک گرم و سارن yani de şahs gele kurda gerdun heye و temsiliyet avi heye hingi be koka xova be xozay xova greda iş beroloji yani çava dama agir be daristan at keve bek tedbejwa tu خلاص çu nema bez bahara be yani ev şavat bu xud be inujeniya u carek de vi daristanê geçtirdik. Ana mealimin yani dvirde ev 11 sal te bixwe got yani ser 12,000 şehîd deme tene de şoreş dedim ne şoreş Rojava da 20,000 belki zêdetir me birîndar û gazî dane û dev ji vî berde em hemî ji bûne gazî ji milekê ve dileme eşyayê bijiyeme eşyane Dvirde tiştekî ku vî diyalektikê çêdikê gelek Kurd ev şehîd jî bide dilêvî xwîn jî bigirî set kare rabe çünkü pişyanê vegirê dayê teslim nabe serxwe natawîne yani bîst ne can meda ekîd yani yani em ehemmî tev de eş yani gerek ne ulo be gerek zêdetir ne bu be ben me xwe baş paras fakat bu me beriyavî demekî me evelên xwe mesela pêşengên mesela şoreşê me şeydan merasîme wada yani bin anha qasif ji çê bibe me şere serêkaniyê de jî dîteva mane yade akide bu peşi herkesi de çu ne بله yani em ev gelin ku yani minake bitinne jberul em dikarin berxobe jbo ev şervanên me seri çiye jvi heze digirin eger serukati berxode de jvi heze kurda u gele xo bawer dike digire yani jberul lojik her berxoderek asta berxodane ve diyar dike piştaviye piştamej geleme şervan ji belki son deva em dizane ji gelle mere sunduxun yani serukatiyer şehîdara û nazarî em xat bej em sunduxun ji gele yani em ji bo gele xwe ne ev gel heku hatta anha me mintiqa me jî pariye zarokê xwe ne parve dikir ji bo berxwedan ji bo berxwedera بله yani ev gele ji bo jî yani her roj viye ispat ki dibin her şart zürûfa da jî hebûna xwe ispat ki ji ber lojî mirov ancak dikarî ser xwe li ber bitawîne بله حوالی بطل ده دقیقه ون اروپا جی دمک درج مانه 15 سال شونده ون هاتن سردان روجاوا کر ون نو تفگرب کردی دا جی اکتیون جی روجاوا پیام واج بو خلق روجاوا چی پیام من اوکو برخدان جیانه دیوین برخو بدن که ماسیما هنه ریوا بریاما وەکە هەموو ڕێڤەبریا کێماسی لەهچێ دەبن دوارێ جڤاکیدا دوارێ لەشکەریدا دوارێ ئەوێدا مەسەلا ئەوا گۆ بیستونە شەیدێ مەچەی بوون گەلک بنن گەرەک شێ نەبوو بانە گەرەکمە ئەم بێتر ئەو بانە وەکە گۆمە بەحسا ئەوێ کرد مەسەلا یەکی تیا کووردا گۆ ئەو پێک هاتیە وقتی گمت دست به سیاست کرد ساله شیستی یعنی 10 کس دورا من نبون گو ام کاربن بیجن ولا کام نوروز پیروز بکن ام چونه سری چای باگو که مت گو من نوروز پیروز کند گو نوروز چیه بزانی بود یعنی نها حرکت گهای وی او گو گهای گل وک گو مگوت گهای
وا کسیگو جنینگو چارک سریوانا الکردستان باکوری گو شفقل سریویا ای گولویدری جوتکارا کارکرا خودیه مسئله ای بگشتی برخدان کرده شورش کرده ای گوبری چید بون لگورا وقتی خواه آغا و بگو شیخ بون از وانا نگو کیم تکم مالا وسط جاری آبا لی نها گهای قلب خواه جبرویه که شکستن نینا امی کوین و رابن لی امیدا مولویا اف قل ويخو خلاص كي نعم أبي قلنا أوي دنا قلب بخوا خدي شهيدي خويا خدي آخا خويا زي تشتكي مثالك قالكي كن بيجم زمان ما هشتمين زمان الدنيا دا زنجين بوناوينا بري 6000 سال سويدي بيجم برتوكك نبيسينا كرد چونا قسمك جوانا كرواتيا ما كروات بيجن بيشوية ما كردن وسويدي جيد بيجن بيشوية ما كردن هاتنا ويدري برتوكك نبيسينا بالسويدية نما نبيسيا دبيجن بيشوية ما كردن هات نفر بري 6000 سال ام فيري چاندنية كرن وقتی کرد هات نویدره لور بتنی ما ماسی دگرتن ما کووید کشتن اجبرویه که هیویا گلی ما گرکم وندانکن لی ام گوهی خو بدنا گل ریخستنه او رخنه گولمته نکرن سر گوهی خو بنا بیجن اجبرکو گل خودی مسئله نا ازوت و ایدی و ایری ببرن اون ای خودی وینا من فرق كم مظنديت بدينها جوزهات ما بيدري بيشكتنا كدواري ريخستني دا كيما سيوكا قومقوت دا خدمات جواكي دا او جي كي شرع جبروي كي ادبيجن بالخدا جيانا بله سياستنا دار حوالي بطال سپاسیا ودکن سپاس حوالی مای روزنامه‌وان سینان جودی هم سپاسی واجد کرد. اجی سپاس کم هرب. بله تماشاوان هجاب وی آوی هم گشنه داوی برنامه خواه شب باش.